Jesu zadarska djeca bila dobra? Jesu, djeca zadarska su bila odlična. Svi su uzeli bar po 2 bombona, slikali su se s nama, uzeli su balone i zasadili pšenicu. Jeste slušali ove godine? Da. Bio si dobar? Jesi slušao ove godine? Jesam. I što ti je Sveta Luce donijela? Nisam gledao. Jel vama teta Luce ništa donijela? Je. Što? Slatke žete, mislim da utra i uvijek. Kako vam je na adventu? Evo super, to mi je najdraži doba godine, pa sam sve. Prvi put nastupate u Zadru? Da, prvi put. Ja sam bila na Zadarskom adventu, dođite i vi.